Igama lami nguMelusi kaSkhosana. Namhlanje kuma-fractions wethu sizofunda ngalokho abakubiza phecelezi multiply fractions noma ukuphindaphinda ama-fractions wethu. Phambi kwethu-ke kuzovela isikhangiso noma into esosebenza ngayo. Kuthiwa u-5 over 6 multiply noma umphindaphinde ngo-2 over 3 wethu umenze futhi abe impendulo elula. Sizothi 5 over 6 simphinda ngo-2 over 3 wethu. Esizokwenza-ke sizofuna i-numerator yethu ne-denominator yethu sizozimultiplya zombili. Sizothi-ke u-5 ngiright kukahle. Sizothi u-5 wethu multiply noma mphindaphinda ngo-2, sithi denominator yethu sithi u-6 umphinda ngo-3. Impendulo yethu-ke esizoyithola mawuphindaphinda u-5 ngo-2 uthola u-10, u-5 mawumphinda kayi-2 umthola u-10, u-6 mawumphinda ngo-3 uthola u-18. Kulula-ke sikwenzile, akuxaki kakhulu. Ngiyakholwa kunonke nikahle, akunixakanga. Sizoqhubeka-ke kuthiwa lapha phezulu siyenze lokho kuthiwa simplify i-answer yethu noma siyenze impendulo yethu ibe lula. Usho inombolo leza sizokwazi ukuthi sizehlise. Masizenza zibe lula-ke sizothi u-10 umhlukanisa kabili no-18 umhlukanise kabili. U-5 wethu mawumhlukanisa kabili, u-10 wethu mawumhlukanisa kabili uthola u-5. U-18 wethu uma umhlukanisa kabili uthola u-9 wethu. Kuyafana-ke lapha ekuqaleni nokuthi ngabe kahle kahle sithe kahle kahle sikwenzile noma sesibuyela ekuqaleni besingathi nje singayanga kude, besingathi i-numerator yethu siyidivayida ngo-2, i-denominator yethu siyidivayide ngo-2 laphayana besithola u-1 ku-numerator sithole u-3 ku-denominator yethu. Kuyafana-ke masithi u-2 u-5 masimphinda ngo-1 u-5 esimtholayo, u-3 masimphinda kawu-3 sithola ubani? U-9. Nalapha futhi besingaphinde futhi senze njengoba senzile ukuze sithole impendulo yethu efana nale sitholele ekugcineni. Besingaphinde futhi laphayana sihlukanise i-numerator yethu kabili, senze lokuthiwa u-divide, siyihlukanisa kabili bese sothola u-1. Usihlukanise futhi i-denominator yethu kabili bese sizothola u-3 wethu. Ebesizokwenza-ke besothi u-5 umphinda ngo-1 sithola u-5, u-3 wethu umphinda ngo-3 sithola u-9 wethu. Kulula-ke esikwenzile, izindlela eziningi ebesibonisa ngazo ukukwazi ukuthi simultiply noma siphindaphinde ama-fractions wethu.